Tumben krungu. Biasanya bertudang ngelajak ke duit ora krungu. Pun bah, kowe kan mau masak keburan-keburan bae. Kayak amin wingi jare nolong kembang. Aduh. Kudune keprimen kowe bocah dititik. Pecat bae, pecat. Lagi masak keburan-keburan bae. Kon keprimen, wingi bos ngomong karo Romeo ya. Bukan bocah kayak gede gitu omongi. Iki lagi masak. Masa tinggal lele sudah santri kak kuat mah. Ya nyatet ya saya nasi nyatet, nimbang nasi nimbang. Metik ya nasi metik. Kowe karawan bae kembar-kembar bae. Engko geseng ngoba. Lah, hayang tempe diwolak-walik kowe tempene dek ora diwolak-walik ka. Menceprimen Siji. Ya utang iki mbak Umi ini mbak. Des buka Hebat. Itu pikir nggak kena mbak. Kowe kuping utang iki bahasa nang satu. Wis kon bali ngerti ku utang sekolah sing sapa kon berarti sering berarti nang Umi. Ya sering kok ada di nyantri ya. Mati Umi ada lagi di Rasul Gerobak kon mau kena. Yo tak kamera lagi. Kamera. Kontrol sokong kelar kon ngalun. Boleh kon kon ngepel ya, ngepel pondok. Ki kunci bener ya mene ngepel. Biasane jod boleh nyong kemis Jumat. Ya udine ngendi udine? Udine mboten ngato. Oh doblek man iki. Lancang ngene to. Doblek bener-bener doblek iki dosa. Asli deh. Tidak boleh sampai orang kuwi kacau. Bagi tugas ya mau kana santri iki lho kenapa penglaya mengisor maring pondokan. Yan santri ning gugur apa. Ya. Kira kok balik ya kayak kayak apa min jomone nyantri gua apa kira kok jaya terus atau pedot ora tau kowe utang apa nyolong wis apa lah apa utang apa nyolong paling ya lebih santri nek kan disuruh-suruh santrine sa kita tuh disuruh atau santrine ya kalau lagi pasaran oleh puasa ya oh, pengen pinter sih ini sih ya nyodok lah iya tapi ya udah menu tetep konang nah nyodok kayak apa tetep konang aduh menunya over jadi wong pinter kayak kiye mari ngaji tane santri ini ora oke ya bos terus jenengan senenge jaya apa oh nggih dipari tambah tapi susah ya